Overseas people, bantu abaphesheya, sondelanini la, hlalani la phansi, awuthi ngivalide imali yami. Specific abasemzansi, specific ama-South Africans, awuthi ngiyibeke kanjalo. Ngicela ukuthi nihlale la phansi, hlalani la phansi, hlalani la phansi. Nideserve ukuhlala la phansi ngoba engazi ukuthi seniyaphuma esandleni. Uma ningatshelwa yimi nizobuye nitshelo ba, angincengi. Hlalani la phansi. Ngabe use-America, ngabe use-Asia, ngabe use-Europe, ngabe use-China, hlalani la phansi. Hlalani la phansi bafowethu, nina ningabakithi nina. Sondelani la. Nginokubuka ku TikTok. Ngumuntu nje uthanda uTikTok. Ngibuke nje ngingene mhlawumbe ku live kwabanye abafowethu nodade bethu abala overseas. Angazi noma ngizothi overseas la noma kuse South Africa overseas, angisazi ukuthi ikuphi kahle kahle oseku overseas kahle angazi kodwa ke awuthi nje ngithi nje kuleli side elingapha uma use Africa uthi overseas ngapha. Nginokubuka ko live benu some of you ungizwe ngithe South Africans laba abanye ngizobakhipha eceleni abafowethu laba abanye because akekho noyedwa esengike ngambona mhlambe enalento le enginokuyibona enginokuyiqaphela enginokuyinothisa kulaba bakithi base South Africa. Mina bafowethu isikhathi esiningi ngingena ku TikTok ngishare ama video about information ngokuthi ngaqasheka kanjani lapha yini number mawukuthi yini number ku WhatsApp kuma ukuthi kuya WhatsApp ama email mawukuthi kuya emailwa ngithola mfowethu ama message ku WhatsApp wami hayi mfowethu umsendi siyabonga bafowethu hey mfowethu hey kusasa ngiyokwenza interview ngiyosubmita eVFS ngiyokwenza kwanami uqobo ngeza lapha ngangithole i-information kwabanye abafowethu base-Africa abafana njengo-George Sting abafana njengoSinqobile. Ngiyaxolisa ukunidalula but nadlala ilokunjani indima enkulu empilweni yami. Angeke ngize ngikushendeze lokho, angeke ngize ngihide lokho, but nginokubuka something uma ngidlula nje ku TikTok ngibuka nje yeah. Niphakeme bantu base South Africa, abanye benu abala kulama site anga esithi khona ku overseas. Bafowethu angeke ngize nginifihlele, niphakeme. Angazi noma niqhakambiswa ilento yokuthi I'm overseas, I am in Europe. Inhloso nqangi yokuthi ube kulelizwe ukuthi usebenze uthole imali. Umehluko ukuthi ama currency awafani. Kunabanye abeze lapha ngesimo sokuthi ama currency awafani, bafuna ukushesha beachieve into zabo. Kodwa bafowethu iyekeni lento leni ukuthi manenza ama video noma maniko live kube engazi ukuthi ni share information kanti nifuna ukuzochomela labantu abangakezi la aba overseas nibone seningo best of the best. Asilazi bafuthu uthi kusasa lesiphathileni. Ngiphinde yekani impakamo ma South Africans ala. The way ni responda ngakhona abantu, the way ni responda ngakhona abantu maniklo life niko lo life benu nakusesibaleka izulu niko life benu, the way ni responda abantu ama video enu ungazi ukuthi ni share ama information. Yebo ni share ama information but nifuna ukuzoyiqhakambisa ukuthi okay lana njengoba sesilana we are untouchable. Akuselona iqiniso lelo bafowethu.
angilwi bafowethu ingane zakwethu ningabakithi ezohlala kabi ezohlala kabi le video lena kuye angixolele ngeke ngize ngisho ukuthi akahlanzi angixolele ezohlala kabi mawukuthi uyeza ukuthi akangixoleli anginandaba uma ushare i-information ungakuvezi mhlawumbe ukuthi umuntu uma ekubuza umphendule the way uthanda ngakhona. Mina nje ngibonela impakamo nje la kimi. Impakamo nokuyitshela. Siyazi ukuthi bafowethu ukuthi how hard it is ukuza kulamazwe lawa siyakwazi. But mucobelele omunye umuntu ulwazi. Nawe wena ngikunikeza information ithi masulapha ngoba maningi lamazwe lawa maningi asiniphoqa ukuthi ni share information but ngiyeke ngibuke kulaba abanokuthi beyitshela ukuthi ba share i-information the way be responda ngakhona the way be so ignorant ngakhona manene niyeke lento lena cause nina sekungazi ukuthi manje niyachoma manje niyeke uma ushuthi ukuthi hayi njengamanje ngise Indonesia ngenza lokhu bengiyathenga igrocery noma kumane kube lokho kodwa kungabe ngazi ukuthi bafowethu ngizama ukusiza abanye abantu mase benibuza nibaphendule uthola ukuthi umuntu umphendula ngendlela mhlambe mfowethu engeke izithi unawubona ukuthi cha ayikwazi wangamphendula kodwa kahle. Okay ukuphendula kwabantu kuyakufana kodwa nawo kodwa nje ngikuleli lokuphakama bafowethu ngiyacela mhlawumbe ozongizwa kabi ngiyacela ozongizwa kabi angixolele ozongizwa kabi asibanikezeni abafowethu abangakalweli iKhenani abangakalweli umfula sibanikezeni information ngokugcwele neke ukuzosichomela ko live just because you are overseas. Lamazwe lawa kungenzekala noma ngabe yini bese kuthiwa back to ubuyele kibo labantu laba obuthi ngoba usulapho uyitshela ukuthi usewuyilento ephezulu ekhekheni bafuthu izandla ziyagezana bafuthu kodwa ungathi ungigeza isandla ube ngayibeka kanjani ubungihwaya noma ubungishaya bashereleni information abantu mawukuthi niyabasherela information niyekele ukuchoma niyekele ukuphakama niyekele ukuphapha elikugcizelela leli niyekele ukuphapha siyazi ukuthi ni overseas siyazi ukuthi niphesheya nihola ngama-dollar nihola ngama-euro it's fine nikeza omunye umuntu ukeke naye Nkosi lelo thuba makumele umsize mhlawumbe ungamsiza makumele umsize ngalokho ungamsiza ngakho ibhekene nani nje le nina base South Africa abala siyababona abanye benza kahle onto enhle abase America omfana bomZulu abase America siyababona impela nabanye kodwa nje bese kuba nje nalelo dlanzana nje ngibonga ithuba sengivala nje ngibonga ithuba emhlale kabi ngiyaxolisa mhlawumbe sengiyobona kuma comment noma sengiyobona ku inbox kodwa ungi-inbox wazi ngempela ukuthi uzothini ngoba wangi-inbox uzongibhibhidlela amagwini ngizokuthatha